i le uafu. Le ua uma o na whasala mai le malo. O le tapunia. E le taimi whai le whono e tasi alwa ale o mai. Le wala le tele le meki tele. O le ano nofo i lunga ia nisi o tangata usufono. O le mwhai o na maua ni alato whatenalo. O te whawhteia o vale o na whasala mai. Ma mea taun whai. E tawa na tapuni e le uafu o lava le vaale. Le anga tāua le sau le vaa. Whatatau mo le tō tele o ni sui e awai. Ia. Ai o le lava e tātou poto whautai malo. O le tūrangala na ai i tū tāua. O le whasalonga lea. O i tū tāua tu e whamanatu mai a tātou. Ia le whinau sa whinau e fo le tātou malo. E te tau on whaise uafu. Wale toi a mare uafu le te. Le kikere. Le titi le ele. Le titi me whili wa eva. Mai o whawhia ngai fo i ma le tūlanga matautia. E whale anga wa. O le malosi o le au. Masina e lima o le tausaka. O le au po le matangi saudalo. O le mafua mai i le whale tonu le tau. Isi atu lu e afe mai la. Le mamau ma Samoa. E saua i lalo o le ristai. Ia le malosi lea. Ia la so tātou te vai atua le marulo. E tātou te leo i loa le malosi o le au le saudalo. Saudalo le sang. Ma whewhewe ma waa e o mai. O ngai kuki ei waa e le au. Anga e le wafu lenga whai malepe ma kako wafu. Ia le whai lanto e tāusangai tātou ia pani. I le tausangai ruafe le ano mai ia pani. Toi whai le whatelele tātou wafu. A wakile ia o ngale kikile me whini wa iai waa. O le wafu ala e taun wha. O le wafu ala i Vaitele ma Vaiusu. Ia sa tātou tāusanga ina ia malo i whafo. Ai la maloa saina la io. E whamoe moe o le tausanga e ruafe suiwa. O le amatai tātou malo. E pe o le matutalanga sa whai whono. O te atai o malo o le Pasifika. Ano winga malo umai mawhale. I le Samoa Pasifika. O New Zealand, Australia, Singapore, Malaysia, China, luanga i Amerika, South Lalo i Amerika i Sauti, o le sāua i mai whono lea. Ia, ma wai whulwhelo i ngā president i le presidente o CHOGM2024. Ma whai mai ia tia uma le tātou smartphone. O le amaranga mai whai unga le tūsanga lea. E saulo e te tala le amatanga o ngā e petai. O los whawose i lea na osoi i le misela. To e so umar COVID-19. Ua le mwhaiai o la whaawau le whaamoe moe. Ia ai o mai lo tātou whenga malo olo i ani. Tāo filo ma le whausio le wafu. Ale wafu lea. E Vaitele i le peile Vaitele Vaiusu. Wa leva na whautua i le insignia o Matautu sami. Mo wafu. I le awhitsa lau whitsfuru. E taun whai o le wafu o taun whai.
pe ta'i tātou whiwhiria ia Matautu ona o tongo fie. Ia ne ala o tātou toe whawhia ngai pu whenga tā. I tātou fia e o i mea tongo fie. Ia tātou le manatu mo mawai i whawhitau le whawhia o le a whawhia ngai pēr ma Samoa le ngai atu le mra. O le turanga la tāua. O le songa le mo mai e whamanatu mai e pēr i tai o tātou malo. E tau an whai tātou wafu. Mai mawa e le tuputupu pēr te mawa inga i Samoa. Pe a mawhai o na whatino le wafu rea. E tele ai au mai whafo, e mai whafo. E le ngata o meri. Ia whapena fo i ma wa'au loa. E sapalaia i a tātou business. Ua tupu tele. On ua malosi le ngaia e lunga o ati na e tangata o le tātou o tunu. Ia, o le whamtaranga le whatitau i le mtaupu le i whengamaranga le a tai o tāpu le ngā. Lea le a whatino. Ia a le o tātou mou le whasisinanga mai malo. O le taofi wa umba on o tūranga le marufia wangana le wa le tasi wa tele fuafua na nofo ai tangata usifono o le malanga mai Samoa ia o le mogo sisi mea nofo ai ia o le whamtalanga le o Matautu ia sa autu o maia. Ia ai ni si Matautu o le Matautu le i le uafu. E mana ia whanonga atu o whionga i o le sanga o Matautu le uafu e wai. Matau ke minge wa kumu le uafu le i Matautu i whamota i whamota. Na whapela i ai le uafu le i o i Vaiusu. Pea whapela o mana whau. E mo mawhainga whapea e le e mawhainga ku mai le kamai ko le wafurare Matautu e whao ngai e whamota i engi e mau e se kuper ka kuspa o le wafua i le e whao ngā e whao ngā lava le wafu e mantua o le wafu tele le fuafua i o i Vaiusu ma Tele. Ono o Tele o ngā sami. O le a eli lunga ma whaaloroto. Po le alawa le a whaiwaa e whengofia o na taulai. O la o taumate i whainu mela sa o mai. I la wai loa e tele wa whangot. Kapani wa. Alo ye fa mo pena. E le la kiki fo long se la wa fa. E ono o Samoa. Fa mo to mo mai nei. Fa nga yo ya i ale. Ma avero fa. Alo no winga la to mo mia transfernal. E le ngata la o wa whamota. E lato te mo mia fo i ma losi fo i le tei whafo wai waa. Mi waa o whare kongu o mama ia o yengi mama me whapena. Le whai lau iai le tato repair waa. E tua e le pata. O mana e whai ona o e waa e li pēa ina. Ai o isi wa ati tele atu e le whaina li pēa ina. E kai pē o wa ati tele ia.
o mo foi na fatala no e matu taimi ia la fo le va li pe va a le va o le va li pe va e mai tato e li pe ai so se va kile i Samoa ne matili ai o na tele ngā luenga tutono o le tato tauranga e maliua i loa le tato tauranga o se tauranga vaa e afe mai e te le vaa ma tua i ato containers ai tu e fo ai o mai si vaa la mo isi motu ia o le Pasifika transshipment wharf o le tulanga la o me te tele ne e tau te le mwhai na ngai luma le tātou te maoainga pe a le eise uafu le a tele e mo mia tele a ina i a whea e vaati tele ma la mai ai mea tātou te mana ia e le ngata la mo Samoa ai mo si fo e tu motu e a fo i whaalangolango mai mea e la iai mai i nei ua a vea o se lo mua o va uma mo transshipment mo le taofia i nei ma toe tufa atu e isi tu motu ia la tamai o mawhawhaunga na ule Matautu ma le a wali le kua ule malfia Elfia. Kau maka muri pesidi ya la fai ku pea na ngau o kele taimi tau te sauno ai ma fai lau forsanga i le ka o le uafu le i Vaiusu. Ia e meise o le ala tupe na tunu e mau mai ai. Ia a fai nira e fai Vaiusu. Fai le uafu i makau. Kolongo inga e lua a wala o le a solo mai ai le tupe mau a le atunu. O longo winga la a whatulanga i situ e kele i o le lei o le whau o le uafu lea i Vaiusu. E pe o me le kau makamuri whaalongo atu i e makamuri me lau sa ngona o whio. O le mafu anga o le whai ai le uafu lea i Vaiusu. E a whio le oka kele o ngi ia o ngā ma te tupe maua le tunu e mau mai e. O taofi o tātou malo pe e se fo i lato whenga whawa pe o lato manatu wala ngā kako wafu kasi o le wafu e kasi le wakele o fia a o le mwhai a ia o manatu o hoi pe o tātou wale le ko kere kua pe fia ma le ko lato a taofi wala ngā tātou wharangola ko isi wārere e ulwhi stato wate. I o lato hoi nā whenga whawai. Pe le manao e whi se tato watele. Pule tato. Ia. Ngi mea maka ngake. Ale, wo mai ale wako I ki o mo Samoa. Ko ia ka kura o le lo ngi. Ya te fa fo i mai asi mea. Ia la le wo ai skampangi kere I Australia. Ia ka ko wa ale le ngi o le maa ia I o le waka. Ia la la ko mo kupe kampangi. Le wa wa ngā o le kui titha ko ka ko iki. I le mga ngā o le waka. Ia. Le wo lo se fulu waki kere o whiki. Ka kou o le atunu fia tau tawha. Tātou te fia sile e awhiti. Ia la whape whianu wha tau tawha atune. E lo se furu wa le lo whiti. Ia le māka ngā I o le whaasala longa le angu whaingai. I oi. Whaasalo ngā tunu ufo le au me whiki. Mai alu maua. Pe melka la le whiki.
And now to see the mind. What all it did, Mato Osiva on Wale Umalavan Noel Mato Valet. See, on my Mato Uso, Mato Pufasile, Masamo. Sorry. Pamaka Argimia. All Makwa, all Luma, Malilo, I am of Wafikin Fasalo. I have a low island for a lot of sauce. O se mele lei? O ka koula o Samoa. O ka se. Pei o ka koula le skabat malo. Makiva helo. Skabat malo makiva. Ele mo fai se mea. O ka ko fa mo ya ko ya fiti. Ai pula ela ben ka ko ko se. Ka ke loa makiva ai ko ko se. Ya menga sa ko foi a kwa ngayolo. O ka ko malo fai nem fai. Ya ai si fa makilkila. Ya winga nga kiri ai o musia ka ko. Matautu le ya veli. 16 realms, 32 republics, 5 monarchs, 56 member states of the Commonwealth spanning over 6 continents. Samoa! Talofa lava and welcome to Samoa, home of the Commonwealth Heads of Government Meeting 2024. We invite our Commonwealth Ainga, or family, to join us in Apia this October as our leaders convene to discuss some of the most pressing issues our countries face today. Various meeting venues across the Conference Peninsula along Apia waterfront of Munu will be buzzing with activity and delegations. CHOGM2024 will open with the 4 forums devoted to our shared goals, as well as more than 10 exciting side events. Leaders will discuss opportunities for sustainable trade, investments, and development. Youth inclusiveness. Women's empowerment and participation. And democracy and climate justice. The theme for this year's CHOGM in Samoa is One Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth. We look forward to having transformative and positive discussions this October. See you soon in Apia. Samoa.